Hello mayam kamai tanari mayam nungairamgani haina thaje mayam busu happy Durga Puja mayam akhoi giti yamna di nungaitre mayam aigi viewers mayam dasu aigi family bu khangba yaramgani mayama adu viewers adugi family khangba viewers mayam nadi dum khangamani aina uirong setlise kari gi no haina aiji uirong set pani ko haji khoi lai khoram bachatoi ni iskcon temple da en chtli sigi maram su mayam da dum share tawrake makhata na yengbiu ko मैम अखो मा सिगे सिगे लई हेके तौरीको लई पुने हाई लई कटपगी बिकॉज आदसु कमायना तौबो खंगदब अखोइना स्कोन मंदिर द चटप मतम दती केनो जन्माष्टमी निमित चटपनिना हैरा पुदेको मोय आदा दुम थाली फंगी दुगै लैरगा कटपनिना दो हजिक कमायना तौदेबो दुदी खंगद्रे अदुन हैरा गदी कसुम पुररोइको दुसु खमाना ऐना हाइबनेबा आदा थाली फंगरी आदगे लैरगा कटसी नत्रगदी अदुम दर्शन दि पिरुसेना खमाना जुमदा सम लई पालगा लैतती कितंगसु पुगिसी हाइना लई हे एनी अदुगैदी मा तुलसी सुए तुलसी सिना खमाना निपान नत्रगा तरा नत्रगा अथरी निपान तरा ट्राइम्पान चाम निपान हाइको चाम निपान दी हेक शूद्रबनिना ट्राइम्पान खे सिगगी तुलसी से तुलसी अमुबसी ओइना हे को अदुदी हे खरे हजे खुमा लई हे ई लई कटपगी तो अतै ती पुरोइदा आदा फंगागा आदगी लौ लैरगा दर्श मने कटलमगनी बिकॉज सिगगी अखोइना पुरगा मोइना आदा कटप याबा यादबा दसु खंगदबनिना नखुमा गदी सिगे से लफु मना से सखोगी लफु पामी मचाम का होगो तो गगी माना खुमाना लासी हे इने ngahatan siga imadi phi honge ai phi hongdre su phi hongage du ka kam phangnarasi mayam haji ko khoi tho eko chatli se akoma ga papa ga ai gi nupa ga koi chatle akoi chana bude school chakhi ko ai bude school legi chutti lo thokpa adone do siga gi khoina hai jing bada 12:30 da moi keno arti le ko 12:30 gi 12:30 gi arti da nang na ba chat pani ado dum mayam da share thawra ke dum yeng bi makha ta na mayam मैम अखोई इस्कॉन मंदिर यौरेको हजिक दर्शन की मथक मनुंग दपुति चंगे दर्शन की मथक तकारनी एंड अखोइना लाइसिसु कइनोगिनी मैम दसु अइना हाइदरे अखोइगी यामुंग अखोइ पपागी मबुंग अहनगी मचानुपा अहन अखोइगी ख्वाइदगी इबुंग अहननिको माक लैखिद्रे एंड माकी श्राद की लाइदा खरा खोइरमबगी लाइदा हैरा कटपा खोइरमबगी लाकपनी एंड हजिकपुदी अखोई इंडिया ददी स्टार शोन लोइखरे को हजिकती इंडिया द अयुक ओइरे नुंहांगी चाबा खुटपगी तौरे अयुक तदी मोइ स्टार्ट के का लोइखरे अखोइगी नमु नुंहांग ओइबनिना ना नुंहांग ददी अखोइ दम वीडियो कॉल दोइना यावरगा स्टार्ट की दिसा तौबो मयाम द दम येंगे दुना हजिक दुदना अखोइगी अयुक तम हजिक दर्शन लाइदा खोरंबा लाकपनी तो मयाम दस तुम उठके मखा ताना येंबी मयाम
mayam hajik arti lore ko arti lore banina jum chatna batawrani makha da moi da seragi prasad ke ka jolian hai ko adu do yar ga di lo hi ke hajik jum chu chatlani ngak le ga di ko sana su halak ko matam jawrani ko aduna adum makha ta na jum yeng view adum videos makha ta na utlake ko pe ke taw batu su mayam da mayam akhoi mandir da ki su thokle hajik chatlani ke temple su close oi re ko like ki arti loidana hajik pungmari da mu hangani and dum chana basu khara pot lawre ai nu pasu ngatang break lawraga lakpani ko ado hajik ma ki meeting amasu lei hai aduna hajik chatlani te sataw butu su mayam da dum share tawrage papai ma su maning da lai ko mayam akoi yum su yore ko hajik khuma khichri oina thongjalani ada ke hai moi restaurant gumna chana ba mafam di leite ko dum snacks gumba laddu gumba sweets gumba di yon ba du ka gidi tu di lawre ado haji khichri in thong shidalani hare nung hang na keno taw do ni nga tang bagi ilishona thong na ba ni ilish pudi lai na hang hana digi frozen thamba ko lai raga dum lai ba adu doina tawrani haji kidi khichri thong ani atu makha ta na yeng bu ta cha taw bu tu sumayam ko mayam makha dum ko musi ko inga lo thoke defrost taw ge na do freezer ta lai bani na defrost taw dra di mu haren shem ba ya roi thali manung da changsi ai asigi fridge siga lere mani di thaje de siga natte freezer da tongana su freezer lai ko asi lai sina thando thami sina kari gi na moina sina ko gi store room ni sigi freezer siga laire nikilisha aikhoi kan dum leira ga dum thamme ba ko laisa laga thammi se lai thalo mi se kari gi no si rum se utlak ke me am da se dum store room ma cham ni da basement da siga freezer leire sikana dum pochi kha dum thamba ka su pure haji mathak karasi nga se mathak ta thammage ngak leira ga adum shemba yarani haji pung ahum hele ko sana sa school le hale oh ai makai like mathalam dre camera se phara hai re mayam da jing badu nungai ra roi ai halak pa degi phitani hongi ma mai ga ta tri duna chendon se dai re ko mayam ai gi chendon gi ma da di comment ga to bi ra kan ko ai se chendon thin ba haite haiter su aina tum thining badu ko adi tuna chendon se thin bani khuma na hana de khune pi inga da thin bi ra me do khuma shama mi to operation tawru ba degi yam na nungai ta badu ko aduna mak ma sha gi di tum thille to mi gi di ma thin bi dre akom phang na si mayam hajik chak thong sak thagat fresh rice well thagat le marinda ka mi sina mai ka pi gi usoi usoi ente soi bumi ron ge to bani ka sai bum ka mi ni hajik ilisha siga lai re utlake mayam da su ilish siga lai re sem da na thum chai re ko ai ilish thong ba da masala totte thum tani tole se duga gi di pan ga thong ge pan se siga lai re en thong ba gi machal na yenam ga morok ga pashpuron ga adre tej patta ga mayam ai keno oi re ko hajik iromba kam na loire iromba muthat le do hajik nga thong mo haurani nga thong ba se kaino ni ilish thong ba de khoi normally mustard oil na thong ko mustard oil na thong ba sina hawem satine heli and ke hai aham badri khalam bani khamin shin bi ga du malu go na thong je lage na de pan ga mu chaning hai re ko pa na aduna pan ga thong ani but pan se ilish ka di khoi agi mukhi pan du ga di chana chanai ko asi pan se ka di kitang chana ba watli but still how tim hawe hajine pai ma video jengi kai hai mayam su khangam ba jai androgi naw ba mete hai na adu ma kinam ma phari ma kai no hari nong nang phari ko du jengi ut ke mayam da su moi no mai jing ching don hai adu gai du go ma moi gi ko ma ma gi video jengi ko sa thina nungai ko mete gi different culture oi phang ba se hai nong nang phai mayam ai thong ba gi di share tau jera aroi ge thong age thengje le e ai budi hayeng su chutti lawi ko ai chan pa gi di chutti le ta bani na ma school chap do theng na pijara di tum theng na tum gani do na thong age thong ba lor ga mu phang na rasi mayam video se su matang se lo shil lage ko khoi chu cha ba su lor mayam da su sha ba di share tau dare and
khangde imai pala yenem satina haraurumbani ko harauraga kedi hotat akhoi yamungse stroke koi bani ko stroke koiraga mase kenoda ICU da numit 10 muk leirammi ma pura coma dani kishum khangde ko and ma stroke koi dringai dasu adi ayukta mak bajar ka chatlammi ni haini ko puna ma kena tawraga hotat masa nungai raktana duka kiti stroke koi bani duka ICU da 10 days muk leiramaga duka kiti leigidabani thajadabadu yam thatine nungai te aduga khangde nungai te ise haibam khangde kamaina haidino express to bangamde and maki macha nupa ani khaksule howi ingang so yam ingang oiri ko nupa macha ani dasu and akhoi ki yamung se ai ki di kaino ne akhoi papa gi machina manga ni ko nupa ahumga nupi ani ga do nupa ahum gi sika akhoi panthau ahan gi macha nupa ni and akhoi gi mung gi na di yamung sina khwai di gi ahan ni ko yamung lei ki tabase yam nungai te kai haini adiduna akhoi se kena tawbani ngasi di khuma ina khuma na chunga haiba mili mandir doina chatsi duka lai khoramu se haina ko duna ina chutti sing asi ga hayenga se lokthokpani en ngarang dhang su akhoi mane akhoi gi dinung dhang ore india da di dinoi pani na jamungi shura to so khoi dum online da oina yaure ko akhoi gi ibai ama khakna video call tawraka da sa to bamayam to su utle nung dhang chupam su tum dhare ke hay yamungi shura jaw dana to gi di ayuk tamu baro makhai dani keno se RT se adumu yaw budget lure aduga khangde ta kai haidoino akhoi gi imungi dam oina su ya mangje bani ya mung leita base ko karamba punamak family suni family member ama leita bai se na nungai te ya mangje bo oi ko en akhoi ya mung se akhoi meitei community da di yamna maming leiba yam gun leiba ne ko mayamna su aigi viewers mayam khara di khangamba ya yamungi maramda en khangdaba mayam da su adum yamungi maramda khara haijarake ko khoi yamung se Saint Edmunds keno da Shillong da ojawarami aduloraga ma Nehu campus ko himada mu ojawarame ko aduloraga ma se ACS tharaga class 1 da ahamba meitai ni Assam gi class 1 da selection phang base adu selection phangaga ma se magistrate orame duga gi di ni election officer ke ka su orame to a ke hai SDO ge ADC orame to ke di Assam state election gi secretary oramaga aduloraga ma se DC oina Karbi Anglong da chahi ani mupurami ko ado Assam da DC meitei da jamuna second year ramgani jamung gi mang da ama khakti lei hane ti ta khre ko jamuna second ni khoi gi Assam da meitei da DC oi base adu lorga ma se DC oi ne ma se retired oire adu lorga ma ki job performance my career de am pharak pato aduduna Assam gi CM na Himanta Sarmana maonda job akamu offer to bani ko state inquiry commission da ma se thabak shuram mini ado khangde da kai haideno ma ki jamna meitei oiraga meitei da ken oi bado yamna magun lei bado adu to sana lei gi da bado akhoi meitei gi community gi ona sumangje bani ko khoi amung lei gi da base akhoi imung gi di kari haironi de di akhoi gi pandhau du budi lei gi tre pandhau lei gi da badi chahi ahumuka pharamadra tuka mandhau jam hani ko mandhau do yam shokjalle yamung lei ki tabasiga ma mena su shokjan ba do aduna mandhau koina video da ubada mandhau gi masak to ubu to hena kai haina express to gani khangre da yam nungai ta ba phawi ha kai haini mayam video se yamna higher ge ai kana tawrani emotional ore video se tum loishal lage mayam video si bunungai birati channel si bu subscribe to biramo and mathangi video da mo phangna rasika mayam bye everyone nungai na layo mayam